Abantu nyamwingi nibo beshukiraho akatare ka Bwizibwera mu Bwizibwera Rutoma Town Council aho mu district ya Mbarara omu kasiki k'ekinihiro kya RadioWest. Abeshongozi batari bamwe na bamwe Inkamana Maniga, T Paul, CJ Champion hamwe na Brace Nut bacamwira abanyabwizibwera aha murozo gw'ekinihiro karasho. Ozere muharaji ya supa Itwe twanywa haraji twabakaba yahi Ni munchuze sindo nimbachizo usi Embozi ye bara yanura yachoba Iwe twara utabika kubaru Watikangu Kurizobo bamsya Bruno tukwate mu 1, 2, one more time Iwe twara Ireka kwanjure kuterepeka bazire bakumanye Bandire bakwine happy fun Mureke kwanjure muterepeka na regi cy'umurume Yambate no bwoti abandi no mukiga ngugotera kigapo kimuhereze esabwe na karoti cikore bata ni muri Mbarara akizire kegagwa banyemera ngo kigambe bapaho kurara oranda bahorwa kitura mu kurya tura Abantu bakashara bashyikiraho akasicyaka borekera amashemerwa habo kwangurebera abo bitari bimwe na bimwe na RadioWest obwe bari kujya beja kurara muri Mbarara kwenda ngo uzakwikasha hemwe baye bashyikiraho cishayi kaceka. I'm so grateful kushanga unahangura t-shirt because nanta kuchespecting so nimbeta mwena abantu mwijo mkinihiro kuhangura it's for real Nideka mtuya tweshanga mkinihiro shahankemwe nidabana kireyo omurungu cyanje basikana nindara yo konka nokashanga kugira ngo kubasika bokashaye mwe twena tweshanga mkinihiro abantu mwena nimbeta mkinihiro nashomerwa no munanguzire niza kushomamwe bukoto bwo kushingura miliyoni nayo ningenda kacheka stadium damuntu arukonga Akasiki k'ekinihiro kya RadioWest ka muheru nikija kuba hwekereki aha Rino Tavern aho mu tawuni ya Mbarara. Gasha kwa Elias Rutugusa.